لگل پلانین برگری و پاکتین رفورمان جی آبوریا ترکیه گاو بگاو شکستین مزند خواه. جه عالیه سازی آمارین ترکیه و هاتراگاندن کو آستا هلوسان یعنی انفلاسیونه دداویا سال 2021 ده بویش صدی 36.08 لگوری به آمارا هاتراگاندن اف آستا انفلاسیونه آستا هری بلند یا 20 سالین داوین آ ترکیه. Enflasyon korkunç durumda. لگوری سروکی CHP Kemal Kılıçdaroğlu لگل کو به وان آماراناتی لیستنجی مخابند آستا هلبری نرانده انفلاسیون چویه سر جسدی حشتیان ولاتین لترکیه جی به شوه کی نچار و دهاتویه که ندیار لپروسه تماشا دکن. تنال هونك ومهنا اشياء خرابستيني جيرونا من كوريبستيني تشوج بفاقش خا زنگينا فاقش خا بلان كابزي حتى رهيدا كيف والله جيانا خا كاز نكارب كدي زور بيا دنيا زعف زور بيا انا كيش خو حتى الدنيا حتى سروك تركيا سروك تركيا وابي خدي ده بترجيب كي ان شاء الله ودي بلا وابي مش خو ما امچون ام كردن بلا وجينك جيب كي وان شاوتن قريوان خلاص بن وزات عقلي وان بسريوان عقلي وان كونه سريوان تي وابي پشتی رژه انفلاسیونی هاتا راگهاندن دلار جید نوا روژه ده بلند بو و هاتا آستا 13 لیره و 600 قروشین ترکیه یورو جی خوانزیکی 16 لیره انکر و وگریا ویرودانه روژانه باندور لسر دانوستاندنا ولاتیان کر و هن ولاتیان دخواستن جی بازار دانوستاندنا پیدوین خوین سرکه بکن دستوالا وگریان مالین خواه. Yani her roş kuturat be ya enflasyon zedet be dolar euro zedet ben yani tuçip ki boş ya ya tu yek kart ki masafatta çese çara suma kadar bazna ki vatandaşa diyorlar ki öl başka bir şey yok. Valla juvalatiyane dibêjin herin bimirin ez xanenişînim distînim 4000 lîre ji ber ku her tişt bawayekê derasayî biha bûye bi rastî jî halê me netihale Xwedê alîkarê her kesî be 4000 lira aşağı yok. لگوری پسپوران اف آستا هلواسانه دروژین پیشته وی ببه سدما هنزم نوجی او که موچه که هاتبو آستا 4205 لیریان جی وی ببلند بونا دلار و انفلاسیون بهتر بحاله انفلاسیون کو د سال 2019 هنده د آستا 11.84 ده بو د داویا سال 2020 ده گیشت 14.6 و د داویا سال 2021 ده جی هاتا آستا هری کریتیک جسد 36.08 به بوچین آبوریناسان گر پیشی لبر انفلاسیون نیگرتن وید دمک نزیک ده ولاتین ترکیه لگوری سالا بری جسدی 5 خیزان تر ببن اف جی جبو آرامیا ولاتکی رودانک مترسی داره. Azat Altun, Kürdistan 24, İstanbul.